بسم الله الرحمن الرحيم. أكم جرتن أبوليان خيجك علي أصحاب تجتشولي تقول الله نما أجائباتي نما أكملي أجائبا أصحاب نرجما خينيا هندنو جولي دا خيسامو إني خون أكملي جولي نمنخون إرجما خينيا صلى الله عليه وسلم سوما قصاتي إرجما خينيا صلى الله عليه وسلم اتدادة قافتك سوما خيجا جاني اتدادة نمنخون أصحاب تتشخون قصة بني أمية جاني قصة وري بني أمية خون يابي فرداتي في ودربنا ورانتي في خنام بيكما سموما دا خرسانين كبا قرا قصة إساتين قرا هذا الجماعة ربيتين قسمة والد ديبين قصة بني الزهرة جاني خرا الجماعة ربيتين صلى الله عليه وسلم آمنا دن قصة تقيساني ساني برجما قيني صلى الله عليه وسلم أي سوما جانين نمنخون أصحاب تتشخون عن إسلام أف ندادة عن إسلام ما حركتك أفرفا دجيوف دادة نما صديق أفاتو دي رخيصان درو أماني جيت إفت دادة توك أفرفان تريبر جيب أمد آياتي دادة ندرو نم توكن سين نجرا سادين خنا مريجي نمنخون ما أينو مالين بيك كم أصحاب تتشخون أمانتي درا نما أكملي غاري خيصفو هادا أبادف أكملي هادف خيصفو أكملي هادا إسا جالتا هاتنسني جالتي خدمة هادتي في خنا نما حالا بيك كمجيجا دوبا حق أكا إنه دي ستي رب الراحة جالتو jireenya islaamummaa dura jiraatee dabarse keessatti takkaa mirqaanan gammachuun akkan jiraatin haalli wanni zulmiin namni akka walirra jiru wal miidhu kun taabota namni gabbaruu muka ofii faayidaan qabne kana itti amanee isa jala deemuun hawaasni dhalaa lubbuun awwaalu kun boqonnaa isaan kennu hoggaa hunda itti cinqama jecha wanni kun waan sirrii akkan tahin osoo amantii dhifaan islaamummaan dhufin bifa kanaan waan addaa takka eegaa ture wanni kun amantiittis amantiin taane haala namummattis waan namoomarraa fagooti wanni hawaasni keenya kun itti jiru jeeti hedduu dhiphataa ture jecha duuba kana jidduudha gaaf tokko abjuudhaan manaama arke manaama kanaan maal arke dukkana ajaa'ibaa takka seene jechuun dukkana uf qirraan wanni jette cillimaa jaantana isaa tana keessa akkanatti batachu qarri itti deeman hin jiru qarri itti sosso'an hin jiru duraa fi duuban qabdu dukkana kanaan keessatu jiru jiin itti dhufe ji'a arge ji'a kana osoon jala deemu nama sadii achi dhadhaabbatutti dhufe hogganachoo laalu namni kun Abubakr Siddiiq fi Zayd fi Aliyyi ta'ee ha'isaa jirtan jira kun gaafa yoo mas dhuftan jennaan amma xiqquma isa dura soo dhufne naan jedhani amma hogga jugaa baaragee hirriba keessaa ka'e manaamni kun maali jee hiikuufis rakkadhee karan itti fuudhu dhabee odeessaa ergamaa keenyatti sin qabu sallallahu alaihi wasallam yeroo sani eegalluuni
maali jeetti cinqamee hirriba illee naqabuu didee jira. Akka bari'ettuu bari'ee hoggan bari'ee ju'u Abii Bakrii waliin dhufan jecha. Abii Bakri qacam godheeti naqabee odeessetti odeesse. Yaa abalu bar erga Muhammad ibnu Abdullah waxyiitu samirraa itti bu'uu eegalee jeen sallallahu alaihi wasallam. Rabbi biraahi waxyiin samirraa itti buutii. Diin haarayaan dhufe, diin islaamummaan dhufe. Duuba taabota keenya fi waan akaakuun keenya amantii teenya akaaku ababura dhufne tana dhiisaa ja'a jennaan bar kana dhiisaa ja'a. Taabonni homaa takka waan faayidaa hin qabne rabbii dachiif samii uumetti amanaa ja'a. Duuba namni itti amane ni jira jennaan bar itti amannee nama sadiitti amanee jira. Aliyyi eenyu fa'a jennaan Aliyyii fi Zaydii fi anaa jedhaniin. Amma manaama isaa yaadate jecha. Manaama isaa yaadatee dubbiin billicitti jette. Haala saniin Abii Bakr Siddiiq nooyaasi gaameemni laallaa jedhee bira dhaqa jecha. Hoggaa dhaqan ergamaan keenya sallallahu alaihi wasallam gandarraa achoo bahanii dhokatanii gaara du'u keessatti isaan salaataa turan. Hoggaa tana ergamaan keenya hogga salaata fixan sallallahu alaihi wasallam iji isaanii Sa'ad irra buute. Narkaa baaftanii akkasitti iji irra buute jecha. Iji irra buute hoggaa kana rabbiin qalbii isaa islaamummaaf bal'isuu ergamaan keenya fuularraa beekanii nama afraffaa nama shahaadaa ergamaa keenya irratti jedhe sallallahu alaihi wasallam dhiira keessa leenca caalu Sa'ad ibnu Abii Waqqaas radiyallahu anhu. Sa'ad ibnu Abii Waqqaas eeysuma ergamaa keenya sallallahu alaihi wasallam eeysuma gosaa ka ergamaan keenya eeysuma kiyya jiru. Akkasi gaa seenaa ashaabticha collee Sa'ad ibnu Abii Waqqaas kana xiqqoo irraa laalla yoo rabbi jedhee irraa gad mummurreetuma haga rabbi naa laaffise laallaa jecha. Sa'ad ibnu Abii Waqqaas duuba islaamummaa dura nama akkasii ture jecha. Nama haadha isaa akka malee jaalatu wanni ummanni isaanii dalagu kun akka waan rakkoo qabdu ta'e kana ture. San booda duuba shahaadaa jedhee jecha. دوبا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أمنتي في إسلام ما سيني حال هما هدو إسا كنمي أكا دررتي فتنا همتو إسا كنمت خيسا هاتي إسا بيكا منمني وان تكا وان غاري تكا هكا ونيجي أكما ربي نوجو أم حسب الناس أن يتركوا أم يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أكما قرآن خيسة تجو قرماتا دبرون درك أما جيجا قرماتا وإفا دبرتيه نمنخون جمين خان كيسي خايم هاتي سا يوغا إني دين إسلام أمانتي إسلام ما فلاتو جيجا دقيسو حقم تك أكا إني إشي جارتو سنبيتي سبب سنيف جيتشا سعد ندقيسا أن أرقى بود قجا أرقى خان الراخاسي نياتس دابي تنجر لغاتي دابي تنجر من خانتس أولين ديبيو على خناك اللين سفيك أبنا الرامنات أولين قالو هنگ أتي دين أما فلت خانا ديستي دين أخاخو أبابو خينيا تهمدي بتوتي حرام ميدان سنة حرام أسومتين دعاء سماتو بودة تتكاتا يا إلما خياخا هاد الجيس خاصو
haatee itti boochuu jedhee sumaatu xiqqaataa an murteessee jettee alatti gabbaate. Hin nyaattu, hin dhuytu, aduu fi rooba qabbana keessa. Sa'ad bira dhaqee kadhate, yaa ummaatiyya, an irraan deebi'uu nyaadhu abadan. Hagam takka akka inni dur jaalatu beekaa reefu dubbanne. Ummaa akka jaalatu tana itti garaa jabaatte. Guyyaa tokko lakka dabarsite. Ala galti aduu fi qabbana keessa beela bishaan malee. Guyyaa lama ni dabre. Nyaata faa fuudhetti kadhateeni yaa ummaatii. Nyaadhu an hin deebi'u, an irraa garan galu diin kiyyaa fudhadhee jee kadhata. Homa asuma irratti hin du'a jetti. Laafte nama guddummaa ta'u wajjin namni firaati fi kun yaaboo mee koottu ijumaan laali janiit qabanii geessan. Hoo geessanii jan iji keessa bubuutee qaamni irratti nama guddaadha dadhabdee oowwa kana keessa jirti. Bira gattaa yoo rifate janiif qabanii geessan. Rifatee fiifaa tole yoo jee janii jecha. Rabbii dabarseef duuba isa Sa'ad. Dubbii nama ajaa'iba. Duuba maal jeen? Yaa ummaatiyya jeen. Osoo ruuxii lubbuu 1000 takka qabaatte, ruuxin tanteetun takka takkaan hogga takka baate takka dhuftee hogga takka taraa 1000 akka wal jala dhuftu taate, andiin khiyyarraa hin deebi'u tana jala muri jeen. Ni nyaata ahlan wa sahlan, hin nyaattu asumatti duuta. Waan diin kanarraa deebi'aa jala murii jeet qurxiitti jecha. Ishiinis hagam takka akka dur jaalatu waan beeytu fi akkanatti bifa kanaan itti dhufte. Sa'id duuba akkanatti ejjannaa isaa agarsiisee guyyaa 3 booda hogga jettu waa nama karaa deebi'uu miti. Kana jinniin jijjiirratte akka jaansanitti ifirraa nyaata deebitee nyaata nyaatte jecha. Waan ajaa'iba. Fatanaa dabre kun jechuun maanta. Rabbiin duuba aayata sababa kanaan buuse jecha. Wawassayna al-insaana biwaalideehi husnan kajuu kana sababa saniif buuse. Haadha fi abbaa keessanitti tola oolaa. حملته أمه هاد تيسن سنبا اسم بأتي لدبي في واميك خيست اسم بأتي اسم قدفتي أمل لما هرم اسم هوسفتي آية جوخنا بوسي جدا. وإن جاهداك على أن تشرك بي مالي وإن جاهداك على أن تشرك بي يو أمو اسنتك أبصايني اسن دركن أكن إسلام مرة غير اسن قلتشوف يوخان نتك اسن كنديسوف خرا كفري درانت اسن ديبسوف خرا جلنت يوخ اسن ديبان تاتي تولهن جينادا وان بيكم توتك قدافي وان هذا في أبا وان معروفة بكما هذا في أبا فقل أنتك قدافي سني أجي خرا أمنتيتي وان رفين جلن دي منا آية جدتغنا تإلى أرأنا في أتتفيد ما جرتنا ربين سبب لينجا خنا بوسي جيجا. سعد بن أبي وقاص نما أكنا خنا إن شاء الله اتدي بني الله تكو تكون وليف همنا وربنا لابسي. السلام عليكم ورحمة الله.